Evo nas, ljudi moji, subota, kjer je danes? Sobota, 22, 23, vse ne vem. 22, jaz pa s pasom, pa Katja, pa evo, mala vojska, gremo. Celje, se pravi, ta njihova, niso skladišča, ampak te njihov sejem. Neki hidden exotic se danes in so rekli, da pridi no malo pogledati. Vse kaj, dej, da vidimo. Kaj je? Dobro te... Ha! Aha, evo ga, uvalijo se. In gremo pogledati dejansko, kaj imajo. Bom malo posnel, da malo vidite, da bo še en vlogiš padel. A majki ti, to mi vidimo drugače sam na internetu, kao oni tam ne Američani. Ja, još ima. Ej! Jebo, kiša stari. Ajde po našima, daj probaj. Ne znam. Daj no. Daj. Šest kart. 5 smo, ja, ampak 6 smo jo. En ga spust. Stari, a pa je to bilo sreče. Kjera gužva ozad, mi uletili, aj pejte no. Ajde, gremo. Moje kapce. Not je ful zakajen. Ful je folka. Zakajen je, ker po moje tiščijo, prežigajo. Je pa tako, kad bi uletel nekam v garažo. Kaj pa meni pri tebi v garažo? Točno tako. Bolj imam midva, kot to, ne? Tako da, gremo mi malo pogledati, tako kaj se dogaja. Ok, prvo kar vidimo Lambota v foliji, pa enega tam karavan BMW-a, tisto če ne bi dal, ampak ok. Tako da, tole mi liči bolj tako na eno garažo varianta. Živijo, kdo si ti? En Marko. Kaj ta Marko počne? Uvaža avte pa dogodke organizira. Čak, dogodke organiziraš? Yes. A boš kaj naredil, kdaj je tazga, kukor je tole? Tole, kukor je tale, ta je kar hud, ne? Kar huda, ne? Splačal nekaj tazga narediti. A mogoče poznaš organizatorja za to? Ja, en je M. Ferlin. A M. Ferlin? Ja. Čak, da ni to tvoj buras, mogoče? Ja, tudi moj buras dela tukaj, ampak ja. Koliko časa si se trudil, da tole vse skupaj postaviš? Zdaj smo, mislim, lani ene 4 mesece, da smo koncept ustvarjali, danes pa letos pa 3 mesece organizacije. In kako si zadovoljen obiskom? Obiska noro. Noro, ne? Ja. Super, no. Hvala Bogu, da se nekaj dogaja tudi, kad ni sezona. Tako. Da ubijemo te bedne, dolgočasne, deževne dni, a ne? To vse je začetek sezone, to, naš dogodek. Ja, to, začetek sezone. Hvala, pa se vidimo še kaj. Ajde. Ajde.
se ti zdi? Gužva! Gužva! Ude gužva, Ja, sta. noro. Res. Tako da ne moreš niti posnet pogledati. Ja, prvi smo prehitri, mogli bi kasneje mogoče. Ja, Ker bi se malo spucal. Pol noči. Ja, Noč, to je to, malo smo si pogledali, Malo. malo smo posneli, malo smo se slikali, videli. Upam, da vam je bilo všeč, like, share, subscribe, ne? Zdaj gremo pa v Ameriko. Zdaj gremo pa v Ameriko, sam je pasoš potekel. Ajde še ti, aj čau. Jaz bom videl Ronalda. Kaj boš? What the fuck? Teta mali, ajde. Ja, sam da je Ronaldo. Rolando, a ne? Rolando. Ajde.